amasan hi YouTube channel an ve ho zo sen bonun se bai tuni hi nami pi te adinga da ta le tla set ta ni ho zo hin March 11 2026 jingka lang pungu vel dona hi Sopite mi ni thangboi mang Khongsai le then khogin bai te mona nei lo chi ukeng ne la jong tang khul te hin mel se ta da tha nau chi to ki saya to hi nunga Mercy thang amo thang adinga spokesperson jong hin ama to in ki holim ding hin Mercy chi thil so hi iti da na hong ki pan ham ti nangin detail jemin hin se ti mo mi pi te heading Chihi litan sari khong boina patna in khatbya eki Houlimna sat no na cho aniki sai banga cho litan sari khong boina hi kukite hin a hi theisana localized boarding kiti hin a hin eki Houlimna sat no na cho kani sai he amo hin su le te di aniti hi alung tu mo hi it is very visible a hi le mundang dang lep len lang ka he poi sina ke thil le lep len ke ka ang boina hung so jeng abale hichi masangang cho thawai kukia bu sagilang aniki hal hakenin hitia hi aninga hi litan sari khonga chu thu hi athip dana ga oma pansa na ring heta lo je wai mohin in and around litan area he boina hi neu cha cha so sa jengo hi chu mo calculated move khat dani nang akimutan che hi ele hiti tabang thil aso la ya hi ho sapu hin thawai kuki ho sapu hin pu khailun ho kim hin lo kon hi hanlang thing po hian lang ipi hang la ching theu te ti chu precautionary notice khat hi khusung hi ani pi hin ele chini jing kala hi amo hi itile huila ya boinan sim di kham ti hi e ho ki he them zo ji lo hin he a chu ki ging sa chu phapen he ti chu ani ki sei jinga hetan hi chi hi jingkal punga ma khai dona hi hen kugin waite hen chule thangboi mang Khongsai amani hi atui ne na o hi ki banga hi Sangkai village to thawai ku ki tui ne na hi ki banga hi ji a source chu ki banga ji na asema tui hong kai ta lo ji nai asema ga chi na hona hi amani hi aki het lo wa cha ani ki kai mang hone hetan ele hi che ki kai mang jawa chu thawai ku ki zo langa hi hiti ama sabanga cho bu ha na ho an bol kin ole chiwa hi cross firing neo kha cho anime around 8:30 hwa cho cross firing ki pane hitan nilhuma hi low kon phabab jong hi koi ko na mi zat ko na koi hunglunga koi ipiti ham ti hi nihla lang chan ge hi lam kai ho kom ne lang hi detail information ki nei zo lo he chin kwa cho khat ahung lun teng na chon hi chi ke to kilhon cho hi chi a hin ke to gapor khom chu chi hin ke ko hung tan ama om nai poi ti chu thu hi information chu continuous a hung lut be jengin he ti din mun la a hi thin ko gin to thangboi mang hi nilha chan ge amani where about he niki hello hin ginmo chu nasata aniki nei sa hi tam hiang le ilunga hi kinep na khat ko ya chu or te ding hi ti chu lam kai hon jang pan aniki la in a khota dan cha mani hi khat chan jang mobile phone aniki chai hun lo chija cha mani location hi with the help of police and long security forces yang le location pa hi track aniki bol zo lo nilhumani ke buipi amani bang chu hiti chat timeline tia hi a thau he tiang chu ki hello a hin it is very clear amani hi jingkala zolang thawai zolanga boina ahung sim dinga ahung nawa hi atu kha hin encounter a bol kha wa a kai mang wa thau he ti chu paisela ki mu che na he Alezi amani akitha athilong akimu masangin khat akikablim khat au minna ama chu koi hiya ipiti ki kablim kha ha ama pa jang hi low kon la cha jaw hin amin chu mi atam khevin amin hi exact in kabai hat pon hin ama chunga so incident wang chu le amang hi low bu a har pet wa hi animan o hin he ama hi escape na hungjam do hin ahungjam na chu ama to ka ki ho pia hin ama hi animat khilowa hungjam do bo nga bo mano hi amat masat wa hi avo mano wa ele avo na wa hi akhut hong hi an su bo vin
X-ray report ang so tan akot akyang ang hi ata hi hung ki bo hin chizawa hi ahung zam na hi AK-47 in a ka bo ve ti village volunteer mai hitelo ya mo hi amon tangpul village volunteer sa tiwang wa cho AK-47 a on ka ve ti wa ama kisu khana injury report hong che inimu so ke deu hin ape na ama ahung heilu na hi ama hi akimu ma sapen hi lo langa pana ahinga hung zam do la hi na ama hi akimu ma sapen hin ape pe na chu khoba army deployed ho chun amo nursing assistant pa hin dressing ima abol pe a chiwa chu akina kina ma hi cycle medical center a chu kipulu na hin vai khununga cho ma chu mei chang gu na kila to atm chu a fragment sang hi mei thei bullet na hi mei thei chu hilanga ho hin deny abolo hi police le security forces in bullet injury hi po ati hin hi jangle report song ki mudung je ya chu ki vet sa verify ki bo sa chi hi bullet so ume ti chu proof ki pi pe pe hesina a thang mi tian jong ne he diwa poi mo ka sa khan hi hmm thalla ki kap tiang le AK-47 adu da ti di lovin na automatic hmm rifle automatic rifle hmm hung ki kabe ti zo leu chun na chi AK hi ham M16 hi ham SLR hi ham insas EPP ge lovin na chi accurate hmm ta mo sei loading in AK-47 ti sanga chu village volunteer hi tapon thingno hi ding wa hi automatic in a kap ve ti khan na hmm ale Mercy tua hi akithat te ni na thangboi hmm mangle thian khogin ama ni hi athilong na muna wa panin postmortem ki bol lo chu thu chomi tele anang ho mu hmm danin ata sa hi ki su set howam ai lo le thala ki ka ba thi pai ding ana gin cha na mai lo wa le avo wa satwa asu set wa ki thari ding ana gin mo bam no press release ang so ni velo chun they were badly beaten a thama sang wa hi mi khat pa di cho thama sang wa cho akhot anu langa ki ka na he akhot anu langa ki ka na akhat aban tila a jungle boot shoe le sa hi akyang ang ki ka na amayang cho ani velo chun a dead body so amayang cho upper portion of the lips so sharp object nga phata ki a da he chu chu ya le chon ama a body ka ga mu dung zoi wa cho ke ang ka ta sa ta ka ga chin bebang cho ka bengam pon a pe chon hiang le ka kil hon pi ho chon lim na do in ki wa study ki bola ki ve chu postmortem report cho tele bai khunung le hung dik pu hin a hin mit muai be na le chon a mo hi ta happy a ki vo hi win a ki thama sang ki sugima ki vo hi win blindfold ge a ki bola hin chongle sharp object a hi thea le hen adan hi chamcha ham thei cha ham khat awang hi intentionally kat bunang hi omin aniang cho ha pi pia to ani cho ke hen ki chi torture hoisela abol zo wa hi ki kap li he ti bang cho ki ho ta sa ni si pon rum tai na ma cha provocation lo wa gam tin hmm le tin hin bol hi itabang hi ha jong ha sain ale chi aki kap to na khat ana chu athialiam alema bai ma cham lo wai tia jeng ham hai chi sia chu hi ta mi anamat pha pha na man wa thau hi dem ipiti dana ki kap to na hoi i ta ji to bang chi hi angai na chu khat bui ki patila pa na ti tau tin litan sorry kong bui na pan a hi alang langa hi blank fire ani ki ching jing ho hi a hin tu chunga thawai thil so awang chu phata cross firing om hi phata cross firing om na chu ale lam khanin ki sei le cross firing chu lo hi le lo vela lo na tonga chi ho chu ki il ha so lo diu tam pita ang chu hitabang to si to dinga ki ging cha tho hi tan adin mun chu in le ba na le epiji nam ti le lo kon ho chu hem le thal ki choi lo hi win hem le thal zoi lo wa lo ga ko na bu agi a heta lo na tong ki ti chun a ha ta a chu chamcha ki toi di he ama self defense a dinga chu hiba cross firing awang chu amol angang mi a thiwang chu report akimu pon I ho langang ki pon a hin hi chika la a lo ko na ti za a jam che ho hi amatwa amu mu na hi amatwa khatte ni hi to ma sa na hi hunin het di khat chu a thi na mun hun le amani na tonga chi na mun hun hi sarka phung vili sa pa na I chan pia ki gam la lo he less than 1 kilometer he amo
thawai kuki le sarka phung boundary chatna hi amani hi atui la namun ho chu hilai boundary apana chu not even 500 meters hiti tabang distance ha chu ki puimanga ki thada hiale chana mohin ahung to hung wa to dinga agelo amon plan nei pau tom dinga ahung na wa chu encounter abolole chance la wa imi ho chu amat wa athau he tiang chu heading in kadehin chule lo mi pi te hong chu amat kha kha u chu amo bat lo hi bo ki ti ta bo hi tia monal zanga chapang pang chu amon interrogate an bolwa bai khununga police on an po wa release an bol pang so ivo ve ti chu report num he ma ko nai alei chi e ho sam sau ho la panin thu za khalle ni zo di hin ki kap tu na hi mong mong ham ai lo wala mon chance la na dinga am hole mon blank fire encounter to nga bolwa hichika la hi mi tha oi den hichibang chu ipiti sai da ham amo lungthima chu kicheng lo hin na ipipen cho ani plan hom bang cha ke pon e bang mudi do in series of incident chini khose sa 11 March ni ko jingkala pa na thil hung ki patan cha event na le chun um anna to pau hi mi pi amu pau ho hi chance la na ne ho hin amo ho hung kon dan pa hi ki ho gel dan le bet dan a hi ichi 11 March masanga chu sinakei thela stand off me he na kangpopi police and Ukraine police uh, so combined team है ना mo है ना combined team they had a standoff with the Senakaitel villagers over destruction of poppy cultivation in Senakaitel. Ale hitsi amon hiwang so hata acho anilo chu Tangpopi district jurisdiction hilowa no hoilai popi na hung sa no hi kya ma na khat wang so anei pau chu ichi bat sa na ma hi thawai ko ki langa hi so sino mo hin so si dong bol na wa chu imi pi ho ima cha gel phalowa ama ma na to ani ki bol tui sem loi khom po chi loi ai lo le lo wa na tong ho loi ko amu phat wa chu kita so amat to ba asu gi mo hi hi chi hi an ki vet na le hin one thing is very clear they don't want peace they don't want harmony in the area or whatsoever ukur district ahi peace ade momong ta povin they want war they want to have a a heavy exchange with cookies in the Ukru district and taking that opportunity amohin cookie ho hi ukur district le kam jonga panai eliminate body happy hi aki gong hi ahi momong tai ti chu confirm thayang ume alei chi sana kai thela boina hunan sei khazamin again video kana muin am hon e mi te hin thing hlang koi ma chen lo na mi hun zo lo na mun vela hin popi won am hon open area te na bolvin ale chi tua nan sei kha na popi plantation hi tua ki su se ta mai lo wala ida adal zo na lai wa adal zo na layo he asu sit zo lo he yuk ukru district na tangkul te so they are very powerful politically very sharp and they manage to have all the government agencies under their um, they can make them dance around their fingertip he hichi chu hi jeng bo be tangkhul ho cho ukhul district nga chana te ale chun ta na sei ma banga chai ho hin gam na pi gamang la a i bo lo hin hichi ki sanang chu uh, Manipur government under Biren Singh chule Meitei CSOs chule tangkhul ho nge lang hin I ho hi all over India so as narco terrorist ya ai ho chu declare ai bol wa label ai bol wa ai wa nga chu behind I ho shadow a hi amohin nom ta a popi cultivate ki bolo hi hichipa chu tu chana chu um valid ai lo le hiti ta banga mu theya among hi popi cultivate a bol ve ta ko mu theyang hi be se lo anium kha ang le amohin a thei mang jing hi chu mainland imphal I ho mai te ho to hin aki sa thei ji bang chu reports about tangkul population cultivating poppy hi kithai mangji tan ai hwa pen chu news kha report hong le chun highlight ki borgun ke hin a hin tu chunga chu um
hoi sela mu chin the inam tan among hi though they have branded the cookies as narco terrorists, poppy cultivation is also being done by other community in Manipur kichu kichin ta amu the dinga ahung ki paum ta ina hin ichipa gu chu injai thai ma bangwa chu thawai cookie langa hi apo do ki go no hi luckily or unfortunately tidam e hoding awang chu min kimin si jangle imi wa ha thi lo na chu hilanga Sangkai village chi 21 travelers also intercept ki bolaga hostage aki nei ho chu ki chi chun ichan ge ham khatna aki man ho thalowa dam sela hung po do na thei din munang ani ki semman he tiang chu ka seina ne na hi chu chon hi khalo hi le chun tunia hi thilong ni hiloding amat tup ho se chu zo abon che ke ba athisa ki mu di wi ban ta sang Hichin amat na ti zu mi za to bang hi anamat danu ham. 21 travelers including the driver na winger driver pa Emite logat ama hoi lova emite zogati. no 21 travelers also amo so aniki manlo hi de hanlang hi le imi ho chu tunia hi not only ten khogin baite and thangboi mang khongsai or lunkim amani kyu hi lowa hichi akyang an ka kha wa hungjam do pa hi hanlang mi niang so an bo wa an ha do ai lo wa le police auto ki hand over pa che hi chu ho zo sing cho longdam sa ki mu diu Kati hichi sangkaya anaki man ho chu tangkulte ki man hi lo ham na emite hin. tangkhulte ki mani chi pa chu ka sai tangkhulte to niki man lo hingai ngai le they will go ahead with more killings damahung kibo ata sa hinbo wa kisungkha na nei hiam le adama hung ki mo ho cho ichu ho cho tangkhul ho cha ni ki man lo hi le among chu longdam sa athi sa ki mu dio To hi nan se le na Mercy. Emite hi poppy planters, narco terrorists aduda hin tivin. Ai ma ho hin khosung laita khosung koma just lampi pama poppy plantation aboluvin. Ale tua inspector ko ha kalpopi police to to samre follow zonga ki muina hecha hi media tam ten jong cover hin bole hitan hecha hi min seung ki sawalo wa hechi news a ki cover lo na dinga khatlanga hi violence hin panu jong hi mei theina hita it hi may say just to maybe they are distract the trying to attention help zong out ai le hechi to a perpetrator kitile na mi thatte hi koi ho hi tanga git cha nam nang as a person from the local mi hin le lam ka hi khadi na dorin koi ho che hi tanga gin moam amo hin achi dano hi tangkhuls are very cunning, they're very wise. Village volunteers are ki name jengo he ahin athing no yo wang cho jaw ding a wang cho ki ta asani NSNI mangchun hichi boina hin ki hon khot ka nei po ve ti ai wanga chu umo hi hichi wang hi hoisela ki hechin ai ni ta so sit mi tha chan gya gil lo hi dinga le amo la hi volunteers ha ki le ma amo aleng group ati wan ningkum kumasa 2023 a thawaya mai lai ho to hung ki puna thawai ku ki hin bul ho mi thumani that ho so amo group ang cha jaw dinga ka ta san hesi NSCNIM te hi nami pi te ai ni ki hona na ngai thawa digin hal khat hin seileng boy hung ki patti lai te tu boy hilowa 1992 93 94 ti lai ni ki boy lai wa jong amo hi gara ki do tiang le ama ho ma hi wa amin tang ki peji hi ven na emi te to ni ki do lai wa jong 1992 93 lai jong NSCN IM chu hi ve ve a hi wanga emi te hung do ding phanu le NSV kitiuna Naga Student Volunteer jong kitizi wa ama ho ma hiu NLG kitiwa Naglim gat jong ama ho ma hiu hitia hi ama ho atho amana man chau hin na NSV Naga Student Volunteer NLG Nagalim Guard kitiziu abang komle Indian Army te uniform a kivon ziu na hita thil hi lo ai ta jing wa hin abana he ga he thedi khat chu hi le am ho hi mi tha tiang le mi alubo lai lai ve no wa na
mi apau do the a chinga them a lien officer am ho again sa thading ti ho hi a em wa am hoi pinpoint na tha jiu hin na ai ti je ba dong tu chana hi Nagaland na hi thei pe talo naga army dang hon adel do wa adia tang kholo politics zonga hin na chi hi ana ho lang zong hal khat nong ki chi thei tiu zong ai tin mo hi a khana khan si hi ben na khopum la zong ki kap to win tu ma sain zong zaleng rong adia kabui milong ho hin avet pai lo itan chi tang khul ho hi mun tin gam tin am ho na zo sia hin boina jing ken koi mata to nga ki to te povin to imite ta hin bol ki hin ai le nang mudan in Mercy tun hichi Sangkai khote hi quit notice a ki pin na nang lam kai khat in dolin hi chi ipiti dola na move am See, it is very clear. It is part of their strategy. Hichi hung ki say the dile litan sorry kung incident jang chu tu vai kununga thu hung ki za la hin. Nili planning a neu ve te mo hi. A hin I ho bang phadidam I ho bang se didam ai lo le amoham pathin in pi naw hi neu khat jin. Ichi amon date 7 Feb incident base and borwa til an su lin pau hi amohi lelam khana kipal hu tabang o hi tu tilowa le chun hichi report ki mu pa hi di yang ani di dingin kata sanovin litan sorry ko nga hi brave heart academy ki tikhat school min amo hi tangkhul student plus ki student tampi hin azuk above school hi in it is kulang hi tu kuma cho admission from tangkhul students who nil he ti chu tu he vai kununga he principal of Breakfast Academy ako na hung design to tell us if we connect the dots admission ang chu complete na Breakfast Academy ai mi school hi in ane hi vai phe ho hin ama school ang so zero admission record he tu kumai tangkhul wa tile nili planning ane ve nili sunga ki gong ve ti ang chu hung di ding in ta sanam tan tu hin na ahin pathen lung se na chu amohin opportunity they were just looking out for opportunity chule litan area trading hi amohin nili bog lu dinga estimate ane wa na to he te hijipa hi hung fail dan khatino min ai bang chu khatwe ai sei bang chu they want to keep the problem alive in the area heta chu abana chu hung chalowa litan sorry khong an to zo wa chu to some extent they were successful they tried to play imply fair psychosis litan sorry kong abui phana chu mi pi jama sorry kong kyu hitalawa mongko chepong chu thamkhat an to kha ai ta chu langa mi hi olola hu I khana hung hlo mai tai population hi nu naw chapang ga ki tha doi ti pang chu neu khat khat chu instability chu amu khat wa chu aban hi an zombewa to hi Sangkai hi ultimatum an pi kin ho hi Sangkai ultimatum an pi chu ani simleu han very hostile and aggressive words ay mo thelman jana amon from ages tangkhul ho hin they have not treated us uh, fellow citizens Ukur district hin Kamjong district in fellow citizen treat na ai treat lo he equal status hi lo ya mo amo masanga I ho hi amo masanga I ho hi ipi hi bam tile tenants tabang na yon khan khwa kom sa nei ve ti tabang ti tabang na na chu treat ang ai bolo ka kom le meeting am ting ang le chun amo CSO lam kai ho hin hi che pau tang hi aman jing ke win litan sorry ko nga atil bolo chen I ho population chu I chan ge ham khana chu to certain degree I chat na chu an sa hi ta chu mi hi panic an nei ha mi hi tham khat hung che chawa hung pula hin te ala chun aban chu ki chi zombe han lang Sangkai chu ai ti ukur district nga chu thil hung so ala chun pan tom ngai ta pan lakhat khoi je na chu twa chu mo chu target an bol kin o he see this is ale part of their calculated move Sangkai hi na in izat to bang yu ham Sangkai hi zakat hinglo mai theu he
approximately 70 to 80 household or wang so hi ai chi Sangkai ko hi pita strategic thawam lampi connection tam thawam lampi connection o tam tho chu piji nam tile ama hi highway ang chu amo kholai ang chu mongkot che pu li tan sori kong banga chu highway hi akhulai ta wa po ne ukhul highway pa hi aban le ching phei langa ko nang ki zot lut thei na thawai ang chu ahung po na le wadung la pan an pal le thawaya dinga chu main lane gap po do na ring pulam pang hiang le phai lang hian lang ukhul lang hian lang cycle lang hiang le Sangkai ho pa chi ki ale chi Sangkai hi na Sangkai pa na hi cycle ichana gamlam cycle aban le kangpo pi ichana gamlam approximately 3 to 4 hours okay kai depending on the speed of the vehicle na distance chatna cho pe load travel boating le alut zat phat pa chana 3 to 4 hours kangpo pi hilison almost 4 hours cycle le almost 3 hours acha atile ichi Sangkaya hi ipitiam ami pite hi zam dingana gincha na mai lovle zam loading ta chapa ta chanutia den dingana gincha nam nang ma personal ngai danin zani chi ultimatum ahung masanga wangchon pangdat no he mo he zam loading ai umo hi school ang phata kayo hi in fact litan sari khong apana gazam do ho e ho litan sari khong villagers ho so hilaya ko idp camp khat ki setup a hi chi hong chu litan sari khong meeting chu relief camp a umo he Sangkai hi ahin zan ha a chi ultimatum hung ki so so zan khojin langa hung ki mu ahin hi chi ultimatum zo ba wang chu ipi precisely ipi decision ala dham ho sapun wang ka hepon but rebuttal wang api win rebuttal api theiwa le wang chan kai ta san chu pangdiu heti chu a rebuttal wang chu ki mujeng hetan so it's 80-20 80% ka ta san na chu pangdiu he ka tin na 20% ho ta bang wang chan mi tham khat hung pul le chi decision nong chu an su ling dham ti wang chu chang chu ka nei kit hichi Sangkai kim le zia da na hichi Sangkai zia le ve ya emi ho iza numam alien pen ipi ho hi ham Sangkai kim level ahi thawai kuki immediate neighboring kuki villages se siding alachun thawai kuki zalenbung chingphai chule mongkot chepu alien pen chu hichi ho mongkot chepu ni hide acha mongkot che pu len pen iza ichana ki gamlam mongkot che mongkot pu to chepu to Sangkai chu it's 10 minutes or 7 to acha 10 minutes drive ale chi na ho ta cha pa ta cha nu tia gam dal lo ni na mhm kapu kapa sat sa gam dal lo di tia di ta lo chun ana ho ki thopi mhm dinga center force state force any security force security forces su to ang chu mongkot chepu ang hi BSF platoon khat ham company khat ham hi deploy ki bolai tai mongkot che punya la hin jingkang ni ha cho army hong cho petrol la jingwa chule station a bolo hi tu peteria cho security forces so phamei cha lo he area hi chule in fact thawai ku ki so most vulnerable village khana ki sime hin okul area dinga cho amo cho menghei gala pana hi BSF ki koi pi oi tan to ang hi ipan wale chun hi chi chu thom isa wang le CSO in chule e ho nam sunga akipei thei ho zo sin additional security forces so ko be na ding lampi chu kilai ma di he chule e ho asam sau o jang sel theya mi pi population so im na wala chun asam sau hong chu dalo helo he hung ding chu ahin hi chi te ning chu whether somehow henang whether additional security forces yang le ami pi chu lungmonga lunglin ta am ngai hin ichimi pi ho lunglin ta le lungmonga pan an la na thei dinga chu CSO ho sang sanga chu
hausa thu se effective jodi hin itabanga ka thile na thi diu ka ki pale na ki pa diu kani la ne diu nangol le nangol diu gami hu diu heta ngam pela pangding hausa ngai he hitabang hausa chu ki pam ta chu thawai ku ki a min adang hoyang chun thawai ku ki apa na hi learning example a ki la wa mo le mong ki til kho ding wa hi tim na jania chu na sata ki nei hin a hin hausa ki vai po te he ju chun hausa lung mo nga am lo wa pan ala lo wa le chun ami pi chu azam ding chu abai sa ki mi pi i chanin ki lung len jang le hausan pan ala lo le zero ki jenge zam ki thi jong hi nga pha dei tan na I thi jong le igam I gua thi de hin hi cha pana na hung zam diu a chei chen le hoi lang I zot diu ham na he chi sa nga hi a boi na hi reinforce bol zo ding imit itam tam na hon a thom no khu zoda he cha chu pan mun la ding ti khat lam kai tian jong gelu le ka dei sa in a le hi chi tua na sei dan hina tua sangkai huin ukrul lang sab lai lai hi ichan ham khana su boy thei din mun hi dan ham yes national highway ki to pha hin he de ka no chu kho la hi kuki villages la hi Sangkai hin litan sari ko nga hin mongkot che pu hin amo thum hin highway to pha he hoi sela ake kilung to ale chon amo lifeline cho suk tan jeng mo he po a hin amo ni alternative lampi dang cho nei naw so ayang le highway pa wang so he chi khothom hin ki to pha hi si kan don hina mercy ukrul langa MLA pu ram muiwa hin government ko ma pita letter khada thonin DO kitina demi official letter khada thonin cha chun ukrula para infal chan helicopter service a thu min hi ti ai le chun by road a chengam talo ti na hin na he che tua zanila tunga YouTube source kan siam tunga hi hin do wa hi le amo jong nom sa de lo diu kona zo lo thu cho mai ka te na hi to bang hin ten ale tu chana hin nang ma mu da na ukru lang zone tang hulte hi lampia hung na lai ba na muam ai lawa le hal kha dia ko aki control je tai ta na mu thawam iti February date in apan awang cho hungam lo he khip cha no he hele masang pe a anikinuk to na ukhat umin thang ho so ho to highway hi koi man isu boi lo de heta agreement khat ani ne hi ja chu kidinga ki honjang kuki honjang ban nang ki bolang hilo nohung lo diu he ang ki tilo ai banga amei san dan dan no cho date 8 niam in ki hal to apa na cho tangkhul ho hi highway mangcha lo he ahin moving forward 13 February nia temporary agreement achon ha ta in highway thu ya sai kit win ti ja ki hon kan ni don bo no chu ki ho hi kathu sei pat cha te ke win masanga agreement in nei dung je wa cho highway hi song ka su boi po win song ka su boi lo de hi ipia na ki cha no ham it has always been there has always been free passage in the highway ka ti pe win hi ja pa na wang cho tham khar ka cho ahung pan ki win ahin date 11 nia tu so apa na bang cho koima ahung ki tha ngam ta pone ale gucha del lawa zam ti dan te jong hi vin tin na tu hin na mercy yes chi boy na hi NIA te khona pi do hitai ti hin chief minister pa che government level apan in aki seitan hi si ichana effect nei ding an gelwan chief minister pan asaya abola le chun wang so phan tin abol lo wang le chun ki hon demand lisa ka jaw sa we we cannot trust a Meitei chief minister assuring the Kuki population that their case will be handled by NIA they kita do san kay against lo he na the against the tangkul yes their blood against brothers the na tangkul so it is very likely that this will be implemented me lunglhei na may dinga he is just trying to appease the Kuki population yang so kilahin he is also demand working committee in demand ki ne achu chi hi reiterate ki bol ki na ki tha jaw sa he pijinam that shows we don't trust the Meitei chief minister ama chu
athu dungzu ya cha chona implement an bola ai NIA case su NIA chu case api do wang la sun well and good api lo wang de demand ki bola chi ta ale wang tu te ki da hinna hi cha ki thatte ni hi ex gracia ki pedi he ki tin izat to banga pi de wan na gelam well ex gratia tu hi inam mi khat long chu sum to te ka ding ki ti ka za daw he ki ho hin na is ex gratia tu asayang hi we are least interested in it 2023 i builai wapana i property ku ki te property izat vandalize ya izat ki hala mi izat ki thana izat ki rema tu changya amo compensation ban state government in pilhing lo lai chu jani rung tu so against injai sai ma bangsa against the tangkul who are the blood brothers of the Métis amo against acho cho hi ex gratia chu bai che hena an pi ding chu tang ka ta san lo he amo a thu chu neu khat I ho lung hol na may me athu asay het ya kilahin is that an same ipiti an same asim ta di nam tiang chu it's a big question even now so amount ng gelding inang gel nom povin ta san thelo na chewang so epizinam tela jani ma cho amo tongkul CSO hon ex ex gratia to hichi NIA case handle boarding pen so retract bol han tan sai pan tau chula what if he kneel before the pressure given by thankful community chang to na la ya so ex gratia to he let alone thinking about the amount we don't even trust that he would he would implement whatever he have said in the assembly he so assembly athil ki sei khan hina marsi mhm am ho implementable wa le thil sau ta che the hin na chi ken jo mhm ken wang nang kel to ki to lo chenin gin cha na lien ta kan na je chu to government hung ki form hi it's a very dicey or even mhm it's a very unstable to banga hin na je chu mhm de tol puin jong ageng party ki ne ve hin to pa jong hi mhm emite adang dang sa hi to kung fu master pa hin na emite pro mhm thi ma hin na abani deputy mhm CM a balance din khat khadi nei ki dum ven ichi ke mhm geldan in mhm wang hin penantin aban le mhm pinem cha de gren jong om nan enai khuna hi once appear le nu amon ung la ki thelo hin na hechi ke man lunggel hin se dilang no holang ading in e sante to ki boinau to hi te loading hechi an provoke killing hi ja hi a mhm case to wholesale ding perpetrator chu mana gon na pi ding ex gracia chu mhm nala diu ka de sai na aji chu gala hi pon unprovoked killing cold blooded killing hin dallha in sumi tia ding hung phachom di hin la just ensure na a hi te hi to mhm bang aum te ding a hi na bol diu ka de sai na ho la ho jong na na can I pass a woman I'm crossing my finger and it is an opportunity for Kemchan to prove himself chang chu khat he na an bol ta materialize and bol zo wale chun well and good ama ding a chance khat ni khem chan le pi nem cha ti to na pi khem chan kyu se Kemchan MP nem cha ya pi nem cha jong lung thu chu su ke ta ni jong le ilang ama area ma hina constituency chet ga hi jong le ama area ma thang ma gimnei thang hin na chi mhm chana mi pi te dinga hung pangam ti jong vet di tan tin a bol thena hin so mhm jong hi tan tin mar sin ho mhm thang ho hina tu la hin na thu gim gen the ma ta vin mun tin gam tin mhm apana ki thu pi na ho pi pyo na mu tho van ki mu tho wa na ai ba chu tu lai ta hi boina khat chu hit hin ki bol han tia ahung ki gel ha a a hi yang le aban hin ulap dan win na ichang hi chi ki thopi na hu ho ti ho jang hi appreciate ka bol ma win ai wa nga hi iza na in ki thopi ong le tu pet ka din mun pau hi hlang boina jang kidalbe hi ji na aban banin in hundan jiu chen ki thopi na ho hi tu chana in ki thopi ho chawang ka ki pa ma win a hin um adang dang nam mi pi te hoi lai mun yang le a ki thopi no mo mang le chum we are most welcome ki dilai ta hai tu la hi tu ma sanga episode khana na mu diu hin na organization ho mhm pi pi on suma don tiang le
tu la hi gin cha na tha samtan a je chu adong te jong a boy ziu bin na aphan mole veu tin ken jong chi YouTube channel a ko na viewers ho panin hal khat ti pham no thang ho adinga contribution bol ti tan khat hin ngai tueng ka tin ke hi le cheng kha jong ka ne lo be din ka ne sang sang hi min contribution in bol le der tu na kan online jong aki bol sa chet aban de ke ma ta jong kan tu be ji na aje chu nam mi pi te ken theina thogim gen thena sum ki donga chi sum hi adong ten sum donga pangte hin advantage la na man ji ti hi thil di lo in apa pum di hin na mi min jong a koi ko en jong sum pe hon jong ane ding lewana ama ne ding thlong thlonga nam mi pi again the ha sa ho adinga hin pi hin na hi cho hi lungel the motin aban le tu hi chi nunga Mercy to kong ki Houlimna ngai la hon anaki gel win lang tu chet wang ti pon hin veu tin ken jo payment option ho hin option hin vele lang ka tin chi litan sarei khong thawai ku ki le Sangkai na Sangkai lang ho adia mo ho langa amo ho area adingin agal jam internally I love intravless displacement atam tan khokhara pana khokhara jam atam tan amo ho be mi khanin izat ham zakha zani ham kai poi an chang na se kha sel ni man ham kai poi ai lo wale jingka ni tha me diu ane diu dal kg khat ham kai poi chi mi sang som nga wale ta na subscriber le viewers ho hi am ho hin mi khanin ke an chang sel khanin pangne sel khat sel ni pias kg khat alu kg khat ti hin hung ki pang sau sau lang hi le apang ho dinga jong na lo ani ho dinga hi tam ta ichan ham khana phachom ding hin na iki ho na jong so tan na Mercy a chai na ding in nami pite ko ma tu vai hla nom ai lo le sei nom na ni ai le last comment hin bolo ka sei nom pen hi adanga hi pon ei mi te hi ta chanu ta chapai fashion ai nei ta ve ka ti no me na khat byang ka sei tan lung sei te in ade sana ukhul hanga ei mi ta chanu ta chapa ho jam da tautin I tho gim diu hi jang le I pen now I pu I pa bin I da ha piu I gamo hi ei hon I hu lo le kono hu de ham jam da ta bin hung ki le loi bin khat le khat I ki tho ti ngo le I thau hat di he ti chu ka sei nom pe ne he tu pe na ki pau me pathian in na pi jong lang no area ho jong dam le bidin hung pang wen lang a chai na ding in sunga thil iza kai apoi mo de set document hoi pp ho hoi lai koi thayam le no ya koi thayam na office la dunga remove first in case of fire ti banga thakana jam di bang ni wa jong le thil ho uphu sunga koi lawa le noi hoi lai ham khana khonung le gala thei kidinga ipidina bol thaiwam ti hi ka invite hano mintin ki baw me Mercy tam sel ken tawin ka ke pai mon ken ke pai thank you so much